siyawukuphumsore shuta kwanwe siyawukuphumsore wala siyawukuphumsore shuta kwanwe siyawukuphumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana, kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha na wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi igcokamamelisha ke lapha na elineqembu elibizwa ngoMacekeceke lapha na okungamagidangoma akhe ke lapha na usekhombise enkulu ke injabulo ngelapha na wengane zakwethu eposter ipholi lapha na lapho kade khona kuvotwa khona izolo abaculi abazovala umcimbi ke lapha na wengane zakwethu before kudlale i-competition ke lapha na kuyikhuphukane zakho ke lapha na wengane zakwethu. Seshilo ukuthi abafana bakhe inhlanhla itsidada ke lapha na wengane zakwethu ubakhulise ngenhlonipho ke lapha na wengane zakwethu. Wayeseyiposta nale pholi ke lapha na lapho khona abawu number 1 ke lapha na wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucinzele subscribe ucinzele bell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta i-video entsha. Si-channel siyabonga. Angihlele mina epark, ngijula nomfazi. Uye kwaqhuma isibhamu epark, ngijula nomfazi.